ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар студия бо шумо ёр муҳаммад самадов ва наргиз шарифзода. бинандаҳои азиз, ташвиши коршиносони созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва олимону таҳлилгарони муҳимтарин масоили дунявӣ шурӯъ аз соли 2000 инҷониб дар робита ба афзоиши хатарҳои минтақавӣ, хоса ифродгароӣ ва амалҳои экстремистиву террористӣ бештар гардид. ин раванд имрӯз бо истифода аз боварии мардум аз ҷониби гурӯҳҳои бадхилоф бо истифода аз технологияи муосир, шабакаҳои интернет, созмонҳо ва воситаҳои таълимӣ паҳн карда мешавад ки мутобиқи қонунгузории ҷавобгарии хосро дорост. ҳамкори мо фахриддини муҳаммад юсуф дар ин мавзӯъ гузориш медиҳад. дар марҳилаи муосири рушд ҷумҳурии тоҷикистон бо дар назардошти осоиштагии мардуми сайёра ва пойдории сулҳусубот дар муқобили терроризму экстремизм қарор дошта дар ин самт тадбирҳои муассир меандешад. мавқеи тоҷикистон дар самти коҳиш додани хатару таҳдидҳои ташвишовари ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз бо ҳамовозии созмону ташкилотҳои бонуфуз низ ҷонибдорӣ мегардад. инак падидаи манфӣ экстремизм, тарғибу ташвиқ ва паҳн кардани ақидаҳои экстремистӣ ки бо такя ба технологияи муосир қулай амалӣ карда мешавад, ҷавононро гумроҳ мекунад. дар ин раванд ҳамзамон воситаҳои омӯзонидан низ бо мақсади паҳн кардани ақидаҳои экстремистӣ мақсаднок роҳандозӣ мегарданд ки оқибатҳои ногувор дорад. дар ҷумҳурии тоҷикистон чунин падида ва амалҳои тарғиботии манфӣ ҷавобгариро тақозо менамояд. пахш намудани наворҳои видеоӣ, барномаҳои аудиои визуалӣ ташкилотҳои террористӣ ва экстремистӣ ки фаъолияташон бо қарори суд манъ карда шудааст дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ҷиноят ба ҳисоб меравад. ҳар гуна дастуру маълумотҳое ки ба онҳо нолозиманд ва инчунин он таълимотҳое ки умуман барои ӯ чизи нав аст бе муайян намудани воқеияти дурустии онро аз як шахс гирифта ба дигар шахсо паҳн накунанд. он видео наворҳо ва инчунин расмҳое ки ба дида мисалаке маълум аст аз рафти ҳамон наворҳо ки он ба гурӯҳҳои террористӣ экстремистӣ алоқамандӣ дорад, онро дар маҳзани худ ҷой накунанд ва ба дигарон низ паҳн накунанд, чунки ин кирдорҳо низ ҷиноят ҳисоб карда мешаванд ва рафти баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ низ нишон дода истоданд ки ҷавонон зикр мекунанд ки ман на аъзои ягон гурӯҳи экстремистӣ ҳастам ва ё на аъзои ягон гурӯҳи террористӣ. ман танҳо як маъводи таълимоти хусусияти экстремистӣ доштаро ки ман ҳатто намедонистам ки ин хусусияти экстремистӣ дорад ва ё не гирифта аз як ҷо аз як шахс ба шахси дигар ирсол кардам, дар ҳоле ки дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон мухаррар гардааст ки надонистани қонун шахсро аз ҷавобгарӣ озод намекунад. дар шароити тораф шиддат гирифтани равандҳои ҷаҳонишавӣ ки бо хатарҳои беруна ҷараён дорад, ҷумҳурии тоҷикистон дар сафи пеши мубориза бо терроризму экстремизм қарор дошта пешниҳод ва принсипҳои милливу башардӯстонаи роҳбари дурандеши тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мегардад. ифродгароӣ ва бегонапарастӣ хусусияти сарди ин падида аллакай аён аст. мутаассифона сарфи назар аз талош ва муборизаи якдилонаи ҷомеаи башар чунин зуҳуроти бад аз худ дарак дода паёмадҳои он сокинони кишварҳои бадом афтодаро рӯба мушкилии ҷиддӣ намудааст. мутаассифона дар кишвари мо низ ҳастанд далелҳое ки бо гумроҳӣ аз рӯи амалҳои хуруфотпарастонаи тарғиботии экстремизм ҷавонон моили аҳдофи бад мегарданд. бо тарзи дастрас намудан ва ки додани ҳар гуна навору расмҳо, ҳар гуна таълимотҳо ва инчунин бо тарзи аз худи ҳамон аъзони гурӯҳҳои экстремистӣ дастрас кардану ба дигарон паҳн намудан ва ҳар гуна кӯмаку дастгирие ки ба ин ба фаъолияти ҳамин гурӯҳи экстремистӣ кӯмак мерасонад, албатта он низ таркиби ҳамин ҷиноятро ташкил медиҳад ва он шахсоне ки ба ин кирдорҳо даст мезананд албатта ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. бо дарки амиқи падидаҳои манфӣ дар тоҷикистон муқаррарот ва ҷавобгарӣ барои паҳнкунандагони ақидаҳои экстремистӣ дар асоси қонунгузорӣ амалӣ мешавад ки пеш аз ҳама аз ҷомеа андешаи солим ва зиракиро тақозо менамояд. аксарияти судшавандаҳо яъне шахсоне ки ба ин кирдор роҳ медиҳанд ҷавонон мебошанд ва қариб 90%
این گونه پرونده ها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی یعنی سامانه‌های اجتماعی اینترنتی خب با میان میآیند و طرز نادرستی استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و اینچنین بی‌نظارتی فرزندان از جانب پدر و مادران خب با این حالت‌ها وارد می‌رسونند. در ماده 307 الهه 3 خب قسم 2 در برابر تشکیل و فعالیت تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی اینچنین مساعدت کردن با فعالیت همین گروه‌های اکستریمیستی نیز با هر طرز و واسطه جنایت حساب کرده می‌شود. تروریسم، اکستریمیسم و دیگر روندهای منفی زمان معاصر متاسفانه محض با روحیه زودباوری و گمراهی جوانان به دام فریب اعضای گروه‌های افراطی و حرکت‌های بدخلاف می‌گردند که در نتیجه جلب آنها بر رویه‌های اکستریمیستی طریق سامانه‌های اجتماعی فعال گردیده در آنها غایه‌های بد اوج می‌گیرد. عاقبت از ناگاهی و بی‌مسئولیتی جوانان گمراه دست به عمل‌های ناپاک نیز می‌زنند. تشکل مکانیزم‌های تاثیربخش جهت تامین امنیت در منطقه و تقویت آن در شرایط تهدیدهای معاصر هدف است که کارشناسان و سیاستمداران پیوسته سخن میگویند. مقاومت با تهدیدها و خطرهای زمان معاصر در همدستی با جامعه و حس بلندی خودشناسی و زیرکی سیاسی ثمر می‌دهد. در این روند تکیه اساسی دولت با تطبیق دیگر نقشه‌های ثمرناک با بلند برداشتن معرفت سیاسی و فرهنگی جوانان و استفاده مقصدناک نیروی ذهنی آنها روانه شده است که در پیشبرد بخش‌های گوناگون نقشی باسازی خواهد داشت. برای به دست آوردن نتیجه‌های مثبت قبل از همه به دایره این نسل آینده‌ساز از جانب والدین، استادان و جامعه نیز باید توجه خاص ظاهر گردد. فخرالدین محمد یوسف، اخبار. تغییریابی اقلیم باعث آبشوی با سرعت پیرخو و کاهش حجم آب دریاها گردیده با بخش‌های اساسی اقتصادیات از قبیل انرژتیکا، کشاورزی و صنعت تاثیر منفی می‌رساند. از این رو این موضوع در محور توجه قرار گرفته است. ادامه احتمالی روند آبشوی با سرعت پیرخو می‌تواند در آینده به حجم ذخیره‌های آبی منطقه و جهان تاثیر جدی رساند. از این رو با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان سازمان ملل متحد سال 2025 را همچون سال بین المللی حفظ پیرخو اعلان نمود که برای رشد همکاری‌ها در سمت حفظ پیرخو و کم کردن خسارات آفت‌های طبیعی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. وابسته به موضوع تغییریابی اقلیم و خسارات آن به اقتصادیات حالا با پروفسور دیرکتور مؤسسه دولتی علمی مرکز آموزشی پیرخوی اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان عبدالحمید قیومزاده صحبت انجام می‌دهیم. روند تغییریابی اقلیم امروز در سطح منطقه و جهان چگونه است و پیامدهای آن از نگاه علمی؟ تغییریابی اقلیم امروز جامعه جهانی را به تشویش آورده است و عالمان خیلی هم کوشش زیادی به خرج داده ایستادند برای که بعد قبول کردن کنونسیون اوید به تغییریابی اقلیم جامعه جهانی به این رو آورد و کارکردهای علمی زیاد شدند و امروز دلیل‌هایی که وجود دارند نشان می‌دهند که هر ساله نسبت به سال پیشینه گرمشوی بی‌سابقه به نظر گرفته می‌شود و از این لحاظ همه سازمان‌هایی که بین المللی منطقوی و محلی که هستند آنها پیشنهاد نمودند که باید که ما کارکردهای علمی خود را داشته باشیم. از نقطه نظر علمی این نشان می‌دهد که عموما تغییریابی اقلیم نه اینکه گرمشوی این خنکشوی هم دیده می‌شود لیکن امروز روند گرمشوی زیاد است و گرمشوی اساساً در ماه‌های زمستان به نظر می‌رسد که این خیلی هم تشویش آور است و گرمشوی در فصل زمستان با آن آورده می‌رسد که بارشات کم می‌شود و بارنجان حرارت این با بارشات عموما برف خیلی هم مشکلات به میان می‌آورد و برای همین هم عالمان به یک خلاصه آمدند که باید ما کارکردهای علمی خود را داشته باشیم. عامل اساسی تغییریابی اقلیم را شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عامل اساسی تغییریابی اقلیم این یکی از نشاندادهایی که میباشند که امروز همه در اساس آنها روند تغییریابی اقلیم را مشاهده نموده تحلیل های خود را میگذارانند. شدتناکی از حد زیاد شدن بارشات سببگار خسارات در خواجگی خلق دیده می شود. یکی از تحقیقات هایی که امروز از طرف عالمان جهانی با واسطه ماهوارگی که یک باره چی در قطب شمالی قطب جنوبی و در سطح زمین تحقیقات ها میگذارند این عموما تغییر یافتن روند
ҷараёни ҳаво мебошад. Дар мамлакатҳо бисёр ҳам обхезиҳои зиёд мешавад. Албатта ин омилҳое мебошанд ки мо онҳоро бояд аз нуқтаи назари коркард кунем. оё роҳҳои пешгирии офатҳои табиӣ ки дар натиҷаи тағйирёбии иқлим ба амал меоянд вуҷуд дорад? одамият аз давраи пайдоиши худ ҳангоме ки хисоротҳои аз ҳад зиёд мешаванд, роҳҳои коркард, роҳҳои пешгирии онро ба миён меоранд ва илм бояд бетараф набошад. Илмро бояд мо дастгирӣ кунем ки имрӯз ягона роҳи кам кардани хисорот ва пеш бурдани иқтисодоти минтақавӣ, ҷумҳуравӣ ва ҷаҳонӣ ин коркардҳои илмӣ мебошанд. Бидуни коркардҳои илмӣ мо ягон хисоротро аз байн бурдан наметавонем. роҳҳои коҳиш додани хисороти офатҳои табиӣ вобаста ба ин равандро шарҳ диҳед. роҳҳои бартараф кардан ин вобаста аст мисол ба хисоротҳое ки ба миён меояд. яке аз онҳо агар мисол фуромадани ярч бошад, дигараш фуромадани тарма бошад, дигараш фуромадани кандашавии пиряхҳо бошад, селҳои яхин бошад, боришоти аз ҳад зиёд бошад, мо бояд аввалан харитаи нави минтақаҳои офатноки худро муайян кунем ва имрӯз маркази мо дар ин бора кор карда истодааст ки кадом минтақаҳои хавфовар ҳастанд. Хавфовар аз нуқтаи назари боришот, аз нуқтаи назари фуромадани ярч ва кандашавии ҳавзаҳои пиряхин мебошад. масалан ҳавзаҳои пиряхин дар давраи солҳои 60-70 ҳамагӣ аз 150 то 200 шумора доштанд. имрӯз бошад шумори онҳо қариб ба 1000 та мерасад ва ҳавзҳо бузург ҳастанд ва кандашави онҳо албатта хисорот ба миён меоранд. мисол фуромадани тармаҳо миқдори онҳо зиёд шудааст. масалан агар ба тариқи куллӣ гӯем, дар ҷумҳурии Тоҷикистон асбаби кӯҳсор аст, аз 3,5 то 4000 фуромадани сел, фуромадани тарма ба назар мерасад. лекин минтақаҳое ки онҳо ба иқтисодиёт ва ба хоҷагии халқ зарар мерасонанд, онҳо зиёд нестанд ва онҳо ҳатман бояд ки зери назорат бошанд. таъсири газҳои гулхонаӣ дар Тоҷикистон кам ба назар мерасад, вале чаро Тоҷикистон аз раванди тағйирёбии иқлим бештар хисорот мебинад? барои ки тағйирёбии иқлим на ҳудуд дорад, на сарҳад дорад ва иқлим дар сатҳи глобалӣ тағйир ёфта истодааст ва таъсирҳои глобалӣ ба вуҷуд меоранд тағйиротҳои минтақавӣ ва ҷумҳуравиро. мувофиқи нишондодҳои бонки ҷаҳонӣ, агарчи партовҳои мо кам ҳастанд, лекин хисорот дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳама дар сатҳи ҷаҳонӣ зиёд дида мешавад ва барои ҳамин ҳам ба кормандони илмии мо зарур аст ки роҳҳои кам кардани хисорот ва мутобиқшавиро ба тағйирёбии иқлим кор карда барояд. ташаккур барои ибрози андеша. дигаргуншавии иқлим ба баланд гардидани ҳарорати ҳаво ва хушксоливу камҳосилӣ сабаб мегардад. дар ин раванд мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва тадбирҳои муҳим арзёбӣ мегардад. яке аз роҳҳои мутобиқшавӣ ба раванди тағйирёбии иқлимро олимон дар шинонидани ниҳоли дарахтони ороишию сояафкан, гулу буттаҳо ва баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ маънидод менамоянд. дар иртибот ба ин масъала аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ соли 2024 дар пойтахти мамлакат соли маърифати экологӣ эълон карда шуд. дар доираи ин иқдом Душанбе ба шаҳри сабз табдил дода мешавад. Наврӯзшоҳи Азизуллоҳ гузориш медиҳад. соли 2024 аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ соли маърифати экологӣ эълон карда шуд ва ин шабрӯз дар асоси нақшачорабиниҳо аз ҷониби сохторҳои марбута ҳадаф ба татбиқи ҳамин маром равона карда шудааст. таҳлилҳо нишон медиҳад ки дар шароити дигаргуншавии иқлим ва баланд гардидани ҳарорат роҳандозӣ кардани чунин ҳадаф муҳиму саривақтӣ аст. дар маҷмӯъ то соли 2037 ҷумҳурии Тоҷикистон ба мамлакати сабз ва Душанбе ба шаҳри зебою ифодакунандаи маърифати баланди экологӣ табдил дода мешавад. татбиқи соли маърифати экологиро таҳлилгарон дар идомаи ташаббусҳои роҳбари давлат барои минтақа омӯзанда маънидод мекунанд.
اقدامی که از طرف رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی قبول کردین این یکی از اقدام‌های دوراندیشانه، یکی از اقدام‌های سر وقتی میباشد، زیرا شهر دوشنبه شهری سبز اعلان گردیده است و جهانیان خوب میدونند که شهر دوشنبه یکی از شهرهای باشه امکانات زیادی برای سرسبز خرم، برای کم کردن گاز کربن، برای زیاد کردن مثلا اکسیژن در هوای اتمسفر، برای تامین کردن گردش آب در طبیعت تاجیکستان و در سیاره نقش کلیدی دارد. همچنین سرسبز خرم گرداندن و معرفت‌نمایی اهالی امکانات میدهد که برای مشکلات‌های اکولوژیکی که در جمهوری و در جهان هست برای حل آنها قدم‌های استواری خود را گذارند. مثلا گذاشتن به اقتصادیات سبز پیش از معرفت‌نمایی اهالی عبارت میباشد. همچنین معرفت‌نمایی اکولوژی امکانات میدهد که برای عاقلانه استفاده بردن ثروت‌های طبیعت، برای گرفتن پیش روی بیابانشوی زمین‌ها، برای گرفتن پیش روی افلاسشوی و برای گرفتن پیش روی از بین بردن علوم نباتات حیوانات و برای حفظ و مقدس دانستن طبیعت روانه کرده است. عین زمان تطبیق اقدام شهرداری دوشنبه در اساس نقشه چهاربینی‌ها از جانب ساختارهای مربوطه به طور نمونوی به راه مانده شده است. شناندن نهال درختان سایه‌افکن و آرایشی، گل و بوته‌ها، گذراندن اکسیه‌های دستجمعانه، تازه و آزاده نمودن کوچه و خیابان‌ها، کارهای فهماندهی، گذاشتن قوطی‌های پرتو جمع‌کنی و دیگر تدبیرها ادامه دارد. همچنین جهت در شرایط معاصر اکولوژی عملی کردن سال معرفت اکولوژی 50 کامرای نظارت نصب و در همین زمینه روند تازگی نقطه‌های پرتو جمع‌کنی تامین کرده می‌شود. امروزها وابسته به اعلان گردیدن سال معرفت اکولوژی در شهر دوشنبه از جانب سرویس حفظ محیط زیست در شهر دوشنبه، اینچنین شعبه حفظ محیط زیست در ناحیه‌ها، کارهای آبادانی سبز و خرم گردانی و اینچنین گذراندن عکس‌های تازگی ساحل و محل با مرام ادامه دارد. ما در آینده نقشه داریم که وابسته به اعلان گردیدن سال معرفت اکولوژی راه اندازی نمودن کاهش دادن پرتوهای پلاستیکی، اینچنین جانب نمودن عکس‌های اکولوژی رو براه موند. مقصد ما قبل از همه اجرا نمودن دستور سپارش‌های محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امالی میباشد. سال 2024 شناندن گل و بوته‌های آرایشی و سایه‌افکن و نهال درختان امکان فراهم آورد که دوشنبه به شهر گلبستر و زیبای و دیدنی تبدیل یابد و این روند توجه جهانگردان را نیز جلب نموده است. این نتیجه تطبیق اقدام‌های شهرداری در دایره سال معرفت اکولوژی و دیگر نقشه چهاربینی‌ها ارزیابی می‌شود. از جمله در این دوره از جانب ریاست استفاده بری راه‌های ناحیه شاه منصور غیر گل و بوته‌ها 3500 نهال درخت آرایشی و سایه‌افکن شناخته شده است. ناحیه شاه منصور این دروازه شهر ما است. کوچه‌های پروتکلی از تمام مهمانانی که از خارج کشور وارد می‌شوند ما البته کوشش به کار می‌گیریم که ناحیه‌مون را کوچه و خیابان‌ها را به یک گلزار و به یک شهر سبز تبدیل دهیم. گل لاله که به اتمام رسیده ایستاده است، ما در جای آنها گل‌های موسمی از آن جمله گل پیتونیا، گل سالیا، این حال ما در 170,000 شنونده و کار در این سمت ادامه دارد. فستیوال گل لاله شتی ناحیه ما سزاوار جای یکم گشت. طبیعت زیبای و دیدنی پایتخت مملکت نتیجه تدبیراندیشی‌های دائمی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در دایره اجرای نمونوی دستور و سپارش‌های رهبر دولت میباشد. اقدام‌های رئیس شهر دوشنبه در سمت حفظ محیط زیست با منفعت کلی ساکنان و مهمانان پایتخت و نمونه برای تجربه پیشرفته شهرداری در شرایط دگرگونشوی اقلیم ارزیابی می‌گردد. پیش از همه دانستن مهمیت و ضروریت رستنی‌های همیشه صبر در حیات انسان، نقش طبیعت در حیات انسان، علاقمندی انسان به طبیعت، حیات زندگانی انسان به سالمی طبیعت روانه کرده است. باید قید که شهر دوشنبه یک از شهرهای زیباترین کشورهای دور و نزدیک به حساب می‌رود. در جمهوری تاجیکستان سالهای اخیر ما دیدیم که سرسبز و خرم گرداندن تاجیکستان که یکی از هدف‌های اساسی رسیدن حل مشکلات‌های تغییرآبی اقلیم، رسیدن به اقتصادیات سبز، رسیدن به هدف‌های یعنی چهاربینی‌های بین‌المللی در سطح حفظ و عاقلانه استفاده بردن ثروت‌های طبیعت از آن جمله ذخیره‌های آب روانه کرده است. معرفت‌نمایی اکولوژی اهالی یکی از عنصرهایی میباشد که انسان دوستی انسان را به طبیعت، مهر و محبت به طبیعت، اعتراف طبیعت به وطن، مهر و محبت به طبیعت و مادر را زیاد میکند. عین زمان در پایتخت مملکت تمام امکانات برای تطبیق سال معرفت اکولوژی روانه کرده شده است. بلند برداشتن معرفت اکولوژی، تازه و آزاده نگاه داشتن محیط اطراف، حفظ ارزش‌های گوناگون اکولوژی در زمینه تطبیق همین اقدام تامین و دوشنبه در منطقه به نمونه اساسی شهرسازی و شهرداری تبدیل داده می شود. نوروزی عزیزالله، محمد سعید کمال، مهروز جمعه، دوشنبه اخبار.
در شهر اسفاره ولایت سوخت به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. در این زمینه با مقصد تامین بازار داخلی با مال محصولات وطنی کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی بنیاد می‌گردند. گزارش صابر ایوبی از شهر اسفاره. در شرایط امروزه آموختن علم و دانش و از خود کردن کسب و هنرهای ملی و معاصر ضرور بوده برای در بازار مهنتی داخلی و خارجی رقابت پذیر بودن متخصصان و رسیدن به هدفهای رشد استوار مساعدت می‌نماید. قابل قید است که سراسر صاحب کسب نمودن شهروندان مملکت در محور سیاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان به کسب و هنر موزی فرا گرفتن جوانان یکی از وظیفه‌های افضلیتناک محسوب می‌یابد. در این ردیف با نظر داشت مهمیت این مسئله و وسعت کارهای سازندگی و بنیادکاری با اقدام کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر اسفاره ولایت سوغد نیز تدبیرهای ضروری راه اندازی می‌گردند. از جمله در دایره چهاربینی‌ها بخشیده به جشن‌های فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی با مقصد رواج و رونق دادن هنرهای مردمی هرچی بیشتر جلب نمودن شهروندان از جمله جوانان به آموزش کسب و هنرهای ملی و معاصر و با شغل مناسب ارزنده و پرمحصول تأمین نمودن آنها در نزد کمیته اجرایی حزب سیخ دوزندگی و برندگی به فعالیت شروع نمود. چنین کارگاه‌های دوزندگی شرایط فراهم می‌آورد که زنان و بانوان ما نازکی‌های کسب دوزندگی را از خود نموده در کارخانه‌های کلان استحصالی من بعد فعالیت خود را ادامه دهند. عین زمان 26 عدد ماشین‌های دوزندگی به اختیار زنان و بانوان گذاشته شده است. در نوبت اول در اینجا زیاده از 15 نفر زنان و دختران تحت سروری استادان صاحب کسب نازکی‌های این کسب مهم را آموخته به دوختن لباس‌های ملی خاص جوانان، لباس‌های مکتبی و کودکانه مشغول می‌شوند. در جامعه معاصر با شغل مناسب فراگیری اهالی خصوصا جوانان یکی از واسطه‌های اساسی به دستاوری برابری اجتماعی به حساب رفته حزبیان اسفاره تصمیم گرفتند که در این زمینه برای تربیت نمودن جوانان در راهی مهنت دوستی و فراگیری هرچی بیشتری آنها به شغل پرمحصول سهمگذاری نمایند. صابر ایوبی، شهر اسفاره، اخبار. ناحیه دیوشتی در سالهای صاحب استقلال آباد و زیبا گردیده ده‌ها انشاءات خدمت‌رسانی و معیشی ساخته شدند که در نتیجه صدها نفر با کار دائمی تامین می‌شوند. گزارشی مضبوط با بازاده و عمرجان یوسفوف از ناحیه دیوشتیچ. در ناحیه دیوشتیچ برابر تجلیل چهاربینی‌های گوناگون برگزاری آزمون‌ها همچنین مورد استفاده قرار گرفتن یک قطار انشاءات و ساختمان‌های اساسی، بناهای مکتب، صنفخانه‌های علاوگی و ورزشگاه‌ها به حکم عنعنه درآمده است. با خرج مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات‌های اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد و ناحیه، سهم صاحبکاران بانند و ناموس و دستگیری ساکنان 8 جماعت شهر و دهات نزدیک 600 عدد کارخانه و کارگاه‌های سمت صنعت و اقتصادیات، مؤسسه‌های طبی و معارف، ورزشگاه و تالارهای ورزشی، بنای انشاءات معاصر بسیارشانه و زمانوی با طرح و نمای دقت جلب کننده بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته هزارها نفر قوه قابل مهنت با کار دائمی و موسمی و معاش سزاوار تامین گردند. به استقبال جشن فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی مملکت تنها سال 2024 در این ناحیه همیشه سبز زیاده از 100 انشاءات سطح مختلف بنیاد و نوسازی کلی و مورد استفاده قرار می‌گیرد که الکی نزدیک 30 عدد آن مورد بهره برداری قرار گرفته ساکنان و مهمانان ناحیه و دهات از آنها به طور فراوان استفاده می‌برند. در ناحیه و 8 جماعت شهر و دهات باز یک عده انشاءات جشنی بنیاد و پیشکش اهالی گردانده شد که نمونه بهترین آن بنیادکاری‌ها در جماعت دهات مجون شمارده می‌شود. با اقدام صاحبکار وطن جمشید احمد در دهه هزار چشمه بنای دوآشانه مرکز فرهنگی و فراغتی با چایخانه ملی دارای 5 خانه برای استراحت 200 نفر همدهگان مورد استفاده قرار گرفت. بنا با خرج نزدیک 400,000 سومانی و طرح و نمای دقت جلب کننده بنیاد گردیده صاحبکار و ساختمانچیان از معماری معاصر ملی به طور وسیع استفاده کرده انشاءات را زیبا و نظربا گرداندند. طور صاحبکار جمشید احمد فیبروز داشت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و دستگیری‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان امکان داد که صاحبکاران آزادانه فعالیت کرده در رشد منبعث وطن عزیز سهم مناسب گذارند. ساکنان دهه هزار چشمه
بانوان و نوروزان و جوانان و پیرانسالان دهه بزم دوران صاحب استقلالی وطن آراستند. همزمان امروز به جوانان و ساکنان دهه مهرآباد جماعت دهات مجان در وضعیت متمتم ورزشگاه معاصر با 1000 جای نشست که با خرج زیاده از 500,000 سومانی بنیاد گردیده است پیشکش کرده شد. در ادامه در ورزش‌های نو مسابقه رفیقانه دو تیم دهه‌های جماعت دهات مجان داور کرده ورزشگران نورس جوان با تحفه‌های ارزشمند و توپ فوتبال قدردانی کرده شدند. استفاده بر زیاد تلفن‌های موبیلی برای نورسان که ارگانیسم آنها هنوز انکشاف نیافته است تاثیر منفی می‌رساند. این تحلیل در نتیجه تحقیقات‌های چندین ساله عالمان و دانشمندان دنیا به دست آمده است. امروزها در چند دولت دنیا فروش و استفاده تلفن‌های موبیلی برای نورسان و جوانان تا 16 ساله محدود گردیده است. این تدبیر مهم علاقه چند سال می‌شود که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در مملکت راه‌اندازی گردیده است. گزارش نوبتی در این خصوص. телефонҳои мобилӣ ба раванди таҳсили хонандагон халал мерасонад, чунки дастгоҳҳои мобилӣ диққати хонандагонро парешон карда ба ҷараёни таҳсилоти онҳо таъсири манфӣ мерасонад. бо дар назардошти ин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чанд сол қабл истифодаи телефонҳои мобилиро дар муассисаҳои миёна ва олии таълимӣ маҳдуд намуд. ин тадбир ба он хотир аст ки ҳушу ёди муҳассилин ба таҳсил равона бошад, на ба корҳое ки ба зарари онҳост. зеро истифодаи барзиёди телефонҳои мобилӣ ба ҷавонону наврасон рӯҳану ҷисман таъсир мерасонад. ин тадбири ҳукумати мамлакат илман асоснок мебошад, зеро дар иртибот ба зарари телефонҳои мобилӣ ЮНЕСКО ҳам ба кишварҳои ҷаҳон пешниҳод намуд ки истифодаи онро дар муассисаҳои таълимӣ маҳдуд намоянд. инчунин ҳукумати Британияи Кабир барои ҳифзи ҷавонон аз зарарҳои телефонҳои мобилӣ манъи фурӯши телефонҳои мобилиро барои кӯдакони то синни 16 сола пешбинӣ кардааст. дар шароити имрӯза телефонҳои мобилӣ бо интернет пайваст василаи тамошои маводи видеоиву аудиоӣ ва аксу наворҳое мебошад ки зарари рӯҳиву равонии он ба ҷисми инсон аллакай исботи худро пайдо кардааст. телефони мобилӣ имрӯз яке аз воситаҳои муҳими алоқаи ҷумҳурии тоҷикистон чи ҷаҳон мебошад. албатта бояд қайд кард ки телефони мобилӣ дар ҷомеаи имрӯзаи мо ҳам зарари худро ҳам фоидаи худро дорад. албатта фоида имрӯз барои инсонҳо бисёр яъне кори осон шудааст чи бо тариқи шабакаҳои интернетӣ масалан кофтукови дилхо китоб ва дигар навору дигар чизҳо, лекин аз ҷиҳати дигар мо агар фикр кунем ба саломатии ҳар як шахсият ниҳоят зарари ҷиддӣ дорад. барои чӣ? барои ки ҳар як инсон телефони мобилиро дар масалан кисаи худ нигоҳ медорад ки ин мавҷи дар ҷеби худ нигоҳ медорад ки ин мавҷи электромагнитии худро бевосита таъсир мерасонад ба ҷисми ҳар як инсоният. албатта бояд қайд кард ки ғайр аз ин вақте ки мо мунтазам телефони мобилиро нигоҳ мекунем, яъне чӣ шабакаи интернет ба масалан имрӯз ҳастанд фейсбуку инстаграму дигар шабакаҳое ки мо истифода мебарем, албатта ба чашми инсон ниҳоят зарар мерасонад ки ба хирагии чашм мерасонад ва ғайр аз ин на ин ки фақат ба хирагии чашм, балки ба дили инсон низ зарари худро мерасонад. аслан инсонҳое ки яъне ки бо ҳамин чиз одат мекунанд, то ҳатто аз хурду хӯрок, аз дигар чизҳо, махсус кӯдакҳо, вақте ки кӯдаке ки масалан 2 сола 3 сола ҳастаду телефона дар дасташ метиҳем, албатта ин оҳиста оҳиста он кӯдакро аз дигар чизҳо дур мекунад. то ҳатто аз бозие ки бояд кӯдак яъне лаҳзаи масалан кӯдакӣ аст, бояд ки ба бозиву ба дигар чизҳо сару кор дошта бошад, балки ӯ не. вақте ки ӯ телефони мобилиро мебинад, фақат ва фақат ҳар рӯз яъне ки мунтазам фақат вақти худро ба ҳамон телефон мегзаронад ки ин ба саломатии кӯдак хеле зарари ҷиддии худро мерасонад. ам ба хотир парашинкунӣ, ам бисёр кӯдакро ҳамин хеле мекунад ки ӯ дигар тоқат намекунад ба як суҳбати хуб, ӯ дигар тоқаҷӯй як чизи як ҷоеро меҷӯяд ки онҷо бояд тоқа бошад, фақат бо телефони мобилӣ як навор тамошо кунед, як бозӣ, як чизи дигар. барои кӯдакон бояд телефони мобилӣ истифода нашавад. масалан то ҳатто ки дар имрӯз дар худи муассисаҳо низ телефони мобилӣ ба пуррагӣ манъ шудааст ки сабаби манъ шудани телефони мобилӣ дар муассисаҳо ва то ҳатто дар донишгоҳ яке аз сабабош ин аст ки метавонад
телефони мобилӣ фикру ақидаи хонандаро ба худ мекашад. Яъне хонанда наметавонад ки дарси худро хуб хонад, наметавонад ки масалан як дониши хуб омӯзад, чунки китоб хондан хубтар аз он аст ки мо масалан китобро дар даруни масалан он телефони мобилӣ мехонем. Албатта дар варақ ин хубтар аст, чунки ба якум ба саломатӣ зарар намерасонад, дуюм он аст ки ӯ яъне ما میتونیم در دل خواه وقت همون کتاب رو با درستی و با خوبی خوانیم، لیکن وقتی که در شبکه‌های اینترنتی وقتی که ما یک کتاب میخوانیم حتما یک چیز پیدا میشد، یک نوار پیدا میشد که دقت ما رو به خود جلب میکنه. کارمندان اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر میدهند که بارش باران در قسم زیادی جمهوری تا 15 اپریل سال 2024 ادامه می‌یابد. در این روزها در ناحیه‌های کوهی باران پرشدت پیشگویی شده، احتمال بلند گردیدن سطح دریاها وجود دارد. موضوع را خبرنگاران ما ادامه می‌دهند. طبق معلومات اگنتی آب و هواشناسی مملکت بارش باران در قسم زیاد جمهوری 12 اپریل سال روان به قید گرفته شد. بارشات در بعض شهر و ناحیه‌ها پرشدت و در قسم دیگر کوتاه مدت بود. بارش باران در فصل بهار به ساحه کشاورزی منفعت بیشتر داشته، سبب تامین نمناکی زمین و زیاد گردیدن حاصلناکی می‌گردد. در دوره بارشات در بعض ناحیه‌های ولایت ختلان، منطقه‌های کوهی، ناحیه‌های تابع جمهوری، ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان و ناحیه‌های دامنکوه ولایت سوخت احتمال آمدن سیل وجود دارد. در رابطه با این کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با توجه شهروندان و مهمانان مملکت می‌رسانند که در این روزها احتیاطکار باشند، زیرا با عمل آمدن آفت‌های طبیعی به مانند آمدن سیل، ریزش سنگ و لغزش کوهپاره در شاهراه‌ها از احتمال دور نیست. طبق معلومات اگنتی آب و هواشناسی کشور تا 15 اپریل سال روان در حدود مملکت یک بار هوا نامساعد گشته بارشات باران پیشگویی شده ایستاده است. باید قید نمود که باران‌های شدید در قسمت کوهی ناحیه‌های تابع مرکز، از آن جمله قسمت ولایت ختلان و قسمت غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان مخصوصا شدید می‌بارد. در نتیجه بارشات باران در قسمت ناحیه‌های کوهی تابع مرکز، شهرهای دوشنبه چنوک، شهرهای دوشنبه خروخ، دوشنبه رشت لخش احتمالیت آمدن سیل، فرآمدن یخ، فرآمدن ترمه نیز خیلی بلند می‌گردد و در این رابطه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بار دیگر احترامانه به دقت اهالی که در دامنکوه و کوهستان ناحیه‌های در بالا ذکر شده مراجعت کرده خواهش می‌نماید در این روزها از جمع‌آوری آن رستنی‌هایی که در دامنکوه و کوهستان هستند باید که خودداری کنند، برآورده این چاره‌های خود را به چراگاه‌های کوهی که در نزد آبانبارها هستند مخصوصا مراجعت میکنیم و خواهش میکنیم که خودداری کنند. در صورت شدت گرفتن بارشات، بلند شدن سطح آب دریاهای یاقسو، قزلسو و دریاهای از نشیبی‌های جنوبی قطارکوه‌های حصار جاری شونده پیشگویی کرده می شود. بنابراین شهروندان مملکت را ضرور است که در روزهایی که بارشات پیشگویی کرده می شود هنگام سفر به ناحیه‌های کوهستان احتیاطکار باشند. در نتیجه بارشات باران بلندشوی سطح آب دریاها هم خیلی زیاد می‌گردد. غیر از این باید قید نمود که در نتیجه بارشات لغزش زمین مخصوصا در دامنکوه‌ها و کوهستان‌ها زیاد می‌گردد. اصلا مهمش بر رانندگان مراجعت کرده خواهشمندیم شخصانی که نیت سفر کردن دارند طریق شاهراه‌های دوشنبه خوجند، دوشنبه خروخ، دوشنبه رشت لخش خواهشمندیم در مد اول باید که معلومات پورا آید به وضع راه‌ها، وضع باد و هوا گرفته بعداً باید که سفر خود را تحریزی نمایند. اگر امکانیت باشد تا 15 اپریل از سفر نمودن طریق منطقه‌های خطرناک خودداری کنند. قبل از آغاز باران‌های پرشدت مسئولان دخلدار را ضرور است که جویبار و سیلراه‌ها را از هر گونه خس و پرتاب تازه کنند تا آب مجرای خود را دیگر نکرده به خواجگی خلق مملکت خسارات وارد نسازد. بیهوده نگفتند که علاج واقعه پیش از وقوع است. نورینین قربان، جهانگیری سمیزاد، مقصد برای برنامه اخبار. برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. کشاورزی یکی از ساحه‌های تامین کننده اساسی اهالی با محصولات غذایی به شمار می‌رود. حجم استحصال محصولات کشاورزی در نتیجه استفاده مقصدناک زمین، رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی و سریع وقت برای ماندن غذادهی
таъмин карда мешавад. бо фаро расидани фасли баҳор вобаста ба шароити ҷойгиршавии кишти асосии ҳамагуна зироат ба роҳ монда мешавад. дар фасли баҳор кишоварзони мамлакат ҳангоми кишту парвариши зироати баҳорӣ бояд кадом корҳоро амалӣ намоянд то ки ҳосили фаровон ба даст оварда шавад. Нуриддини Қурбон бо истифода аз андешаҳои олимони соҳа гузориш омода кардааст. бо фаро расидани фасли баҳор вобаста ба мавқеи ҷойгиршавӣ ва шароити иқлим дар ҷумҳурии Тоҷикистон мавсими кишти зироати кишоварзӣ оғоз мегардад. дар фасли баҳор кишоварзон сабзавот аз ҷумла картошка, сабзӣ, полезӣ, донагиҳо, ғалладонагиҳоро кишт менамоянд. вобаста ба ин олимони академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон бо такя ба таҷрибаи илман асоснок ва пайванди илм ба истеҳсолот ба кишоварзон тавсияҳои муфид медиҳанд. сабзавотпарварӣ аз соҳаи асосии ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта дар он кишти баҳориашро гузаронда истодаанд. кишти баҳории зироатҳои сабзавотӣ хусусияти хоси худашро дорад. ҳозир мардуми Тоҷикистон кишти баҳории зироатҳои полизию сабзавотиро гузаронда истодаанд. ҳар як минтақа барои кишти баҳорӣ гузарондан 10 роз фарқи худашро дорад. мана мисол аз полизиё гирем дар вилояти Хаднон кишти баҳорӣ аз моҳи апрел сар карда ҳозир мардуми деҳқон истифода доштанд. дар ноҳияи тобии ҷумҳурӣ бошад аз моҳҳои ҳунумои март сар карда шинонда истоданд ва ноҳияи тобии ҷумҳурӣ барои киштии зироатҳои сабзавотии полизӣ барои кишти баҳорӣ гузарондан вобаста аз минтақаҳо хусусиятҳои хоси худшро дорад. заминаш, иқлимаш барои киштии зироатҳои сабзавотии полизӣ заминҳои асосан намиро дӯст медорад, ҳаминро истифода мебаранд. заминҳое ки асола маъзур ва ё ки аст вашкаст қадар истифода намебаранд. асосан дар кишти баҳорӣ ҳарбуза, кадура мекунанд вобаста аз минтақаҳою ноҳияош. баъд аз сабзавотиҳо гӯяд ҳозир сабзӣ мекунанд, пиёз мекунанд, помидор мекунанд, каду мекунанд, картошка мекунанд. ҳама асосаш ҳамин ки корҳои агротехникӣ ва чорабини агротехникиро саривақт иҷро кунанд оянда ҳосили нағз мегиранд. дар муҳлати муқарраршуда кишт кардани ҳама гуна зироат ба манфиати худи кишоварзон аст. истифодаи мақсадноки замин, интихоби дурусти тухмӣ, риояи қоидаҳои агротехникӣ, саривақт додани ғизо ба зироати киштшуда аз ҷумлаи тадбирҳои саривақтӣ мебошанд ки барои фаровонҳосилӣ замина мегузоранд. дар ин шабу рӯз роҳандозии кадом тадбирҳо зарур шуморида мешавад? тавсия дода мешавад ки пеш аз ҳама зироати асосии стратегия ки имрӯз бояд мо дар ҷумҳурӣ лозим аст ин зироати пахта яъне пунбадон мебошад. аллакай ин масъала оғоз ёфтагӣ аз деҳқонон хоҳиш карда мешавад ки инро дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин вобаста ба минтақаҳо яъне ки ба анҷом расонанд. масъалаи якуми мо бояд имрӯз ки ҳамун ниҳоларо аз замин бировардан лозим яъне ки незанад ин асос аст чунки беобдиҳӣ агар дер кунем проблема боз зиёд мешавад. масъалаи дигар зироате ки бояд имрӯз мо дар ин шабрӯз тавсия метиҳем барои истеҳсоли хӯрок чорғу бисёр лозим аст. ин зироати асосӣ ин зироати ҷуворимака мебошад. ҷуворимака яке аз асоситарин зироат ба ҳисоб рафта метавонед аз 1 гектар то 100 центнер ҳосил диҳад агар дар ҳолате ки мо ба қоидаи агротехникӣ аз ҷумла меъёри киш муҳлати киш ва дигар тадбирҳои агротехникӣ яъне ки истифода барем. дар ҳамаи заминҳои назди ҳавлигӣ, заминҳои калон хуб мешуд ки барои кишгардони дигар зироатҳои яъне ки лӯбиёи сурхдона ва дигар зироатҳое ки ҳастанд мана зироати ба монанди лӯбиёи сафеддона имрӯз ба кишту кор оғоз кардан дар кор ва хуб мешуд ки деҳқонон оиди ин масъалаҳо киши ғайрат мекарданд. дигар масъала барои таъмини амнияти ғизоии кишвар яъне бо равғани худӣ таъмин кардан яке аз масъалаи асосӣ мебошад. имрӯз дар ҳамаи минтақаҳо хуб мешуд ки дар он қитоае ки аллакай зағир киш карда шудааст дар давраи арчаша бошад аллакай ба ғизодоҳӣ оғоз намудан лозим аст. агар зироати маҳсар бошад низ яъне ки ба ғизодоҳӣ оғоз намудан лозим аст. дар минтақаое ки баландкӯ ҳастанд аз ноҳияи файзобод водии рашт бошад зироати зағирро аллакай кишта оғоз кардан дар кор меъёри киш дар 1 гектар 40 килограмм аст. боғдорӣ яке аз соҳаҳои сердаромади кишоварзӣ маҳсуб меёбад. аз 25 то 30% ҳосили меваи дарахтон дар натиҷаи таъсири ҳашароти зараррасон ва дигар касалиҳо талаф меёбад. олимони соҳа дар асоси таҷрибаи илман асоснок дар фасли баҳор ба боғдорон тавсия медиҳанд ки бо мақсади пешгирӣ кардани пайдошавӣ ва паҳншавии зараррасону касалиҳои боғу тогзор бояд чораҳои мубориза бар зидди ҳашаротҳоро бо
با اصولهای اگروتکنیکی، کیمیاوی و مکانیکی وابسته به شرایط جایگیرشوی سر وقت انجام دهند. بعد از دوره آرامی به دوره افزایش شروع کردن، حتما دادن غذاها، یعنی نوری‌های مینرالی از اون جمله نیتروژنی حتما شرط نمودن محصولنوکی در آینده و صفت خوبی میوه. البته باید خصوصا در نوحه‌هایی که درختان با سبزی شروع کردن دادن نوری‌های نیتروژنی از اون جمله امیت 3 لیتر به حد شرط و ضرور میباشد. معیار دادن نوری‌های نیتروژنی وابسته به سن سال درختان میوانده خیلی گوناگون میباشد. از 80 تا 130 گرم ماده ماده فیزیکالی به هر یک درخت دادن لازم میآید به خاطر رشد آنها در آینده. در بابت شناندن نهال‌های درختان میوه‌دهنده وابسته و منطقه‌های جمهوری تاجیکستان، خصوصا البته در منطقه‌هایی که گرم است، در منطقه‌های وادیگی علاقه شناندن نهال‌های درختان میوه‌دهنده گذشت. در منطقه‌هایی که کوهی هستند، خصوصا ناحیه‌های کوهی میتونن دوره شناندن نهال‌های درختان میوه‌دهنده هست. حتما وقتی که نهال‌های درختان میوه‌دهنده شناخته میشود، طبق طلبات‌های در نهال پروری قبول شده همه گونه چاره‌بینی‌های اگروتکنیکی باید که گزارنده شود. از همین لحاظ وقتی که نهال‌ها در منطقه‌های کوهی شناخته میشود، حتما دادن نوری‌های معدنی یعنی مینرالی شرط و ضرور است. یعنی دادن نوری‌های اگر کمپلکسی باشد، نیتر امافوز و اینچنین دادن نوری‌های نیتروژنی در دوره افزایش دادن شرط و ضرور می باشد. باید تاکید نمود که در شرایط تاجیکستان با درختان میوه‌دهنده 200 نمود ضرررسان‌ها و زیاده از 20 نمود کسالی‌های زنبوروغی و ویروسی و باکتریوی ضرر می‌آورند. چاره‌داران نیز بعد گرفتن نسل اکنون باید چاره‌های پیشگیری کننده را راه‌اندازی نمایند. در صورت نااندیشیدن تدبیرهای سریع‌وقتی احتمال است که بیماری‌های گوناگون در بین حیوانات افزایش یافته سبب تلف یافتن چاره‌های کلان و معده گردد. بعد از اتمام رسیدن معرکه نسلگیری باید که ما چاره‌بینی‌های پیش از همه چاره‌بینی‌های ضدی گیجوی و ضد اپیزودی را حتما گذرانم داریم. یعنی که ما باید چاره را برای راندن به چراگاه‌های تابستانه باید آماده کنیم. از بیماری‌هایی که بیشتر در شرایط تاجیکستان نامساعد است، البته گذراندن چاره‌بینی‌ها توصیه داده میشد. من از قبل بیماری‌های اکسیل، من وبای سومدار با استوای دیگر یاشو، بیماری من سوختانی، حتما باید که ما این چاره‌بینی رو گذرانیم. پیش از راندن چاره‌ها اینچنین گذراندن معرکه ضدی کارکرد ضدی چاره‌ها رو حتما گذراندن در کار، چون که با منمون سبزی شرستانی با فرارسی منمون بهار خروج بیماری‌های منمون گیجوی به حد زیاد می‌شود. از این رو توصیه داده می‌شود که باید که چاره‌بینی ضد گیجوی و چاره‌بینی ضد اپیزودی حتما باید گذرانده شود. این چنین توصیه داده می‌شود که در همون منطقه‌های چاره‌گذار از طرف همون خدمات مربوطه باید که نقطه‌های مخصوصی منمون گزارش چاره‌بینی نقطه‌های منمون سانیتاری و وترینری تشکیل کردن در کار، چون که در حالت خروج این یا اون بیماری البته باید که منمون یاری عملی خود رو به همون چاره‌داران رساندن در کار. یکی از بیماری خفناک و زود پهن شونده این سوختنی می باشد. در صورت پیشگیری نکردن آن سبب تلفات چاروا می گردد. چاره‌داران شروع از حال باید چاره‌بینی‌های مقصدناک پیشگیری کننده را در اساس توصیه عالمان ساحه عملی نمایند. در این موسم حاضره که پیشگیری نمودن برای چاروا ضرور است. پیشگیری چاروای کلان را از ماه دکبر تا ماه مارس دوام میکند و از ماه مارس تا ماه ایون باشد چاروای خرد، چون که این بیماری چنانه که گفتیم بسیار خسارات های جانی اقتصادی را به بار میارد. حاضر که موسم بهار است، بعد از این چاروا از موقع زمستانه به چراگاه ها رانده می شود. برای همین هم از چاره‌داران خواهش کرده می شود که حتما کارهای پیشگیری کنی را گذرانند. در جمهوری ما کارهای پیشگیری کنی با واکسین خیلی 55 گذرانده می شود که خود چاروا دوام 1 سال به این بیمار می تواند گرفتار نگردد. کشاورزان مملکت را ضرور است که با مقصد رشد ساحه، بلند برداشتن حاصلنوکی، افزایش دادن حجم استحصال محصولات و در مجموع تامین نمودن سبد استعمالی از توصیه عالمان درست استفاده برده، کشت زراعت را سری وقت به راه مانده در این سمت تدبیرهای سری وقتی اندیشند. نوریدین قربان، جهانگیری سمیزاد، مقصد برای برنامه اخبار. امسال در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان در میدان 6 گکتار باغ نو بنیاد می‌گردد. نهالشینانی علاقه آغاز گردیده متخصصان با استفاده از توصیه عالمان درختان میوه‌دهنده را در زمین‌های بیکار خوابیده می‌شینانند. شرح تاج‌نیسای فیض‌الله بیگ.
бо ғамхориҳои пайвастаи давлату ҳукумати мамлакат бо мақсади рушди соҳаи боғдорӣ ва дар заминаи расидан ба яке аз ҳадафҳои неки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ дар қатори дигар гӯшаву канори вилоят ба ноҳияи Ванҷ низ миқдори беш аз 36 000 бех ниҳоли дарахтони мевадиҳанда ворид гардидааст. аҳли заҳмати ноҳияи Ванҷ ташаббуси навбатии ҳукумати мамлакатро заминаи хубе барои рушди соҳаи боғдорӣ унвон менамоянд, зеро ноҳияи Ванҷ дорои боғҳои васеъ ва яке аз мавзеъҳои сермева дар саросари кишвар унвон карда мешавад. дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ноҳияи Ванҷ ба бунёд ва таъсиси боғҳои нави мевадиҳанда таваҷҷӯҳи махсус равона гардида, тибқи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷ имсол дар майдони 6 гектар боғи нав бунёд хоҳад гардид. вазорати кишовардӣ ва худи хоҷагии ҷангал 36 000 беғ дарахтон мевадиҳанда аллакай ба ноҳия ворид гаштанд. این درختان با مردم تقسیم کرده شدند. امروز حال در همین موضعی که ما حاضر قرار داریم خودی علاقه 3.5 گکتار باغ بنیاد گردیده است و ما حاضر شده دیدید خندق‌های ما خندقی هستیم در همین موضع. این علاقه حاضر برای 2 گکتار دیگر باز ما خندق کردیم تیار هستند. نهالشون آبیاری کنیم انا همین موضع رو بنیاد کنیم. با اقدام مسئولین ناحیه در جماعت محمدالله عبداللهی و دهه دشت بوید سال روان علاقه 30 گکتار باغ در زمینه دشت دامن فراخ بنیاد گردیده مرحله به مرحله دامنه از خودکنی دشت زیاد و شنانیدن درختان میوه‌دهنده افزون گردیده است. به ضمن این روند کارهای کبودی‌زارکنی و نهالشنانی از جانب مسئولین اداره و مؤسسه ها خوب به راه مانده شده. در زمین‌های خوجگی جنگل ناحیه ونج نیز روند نهالشنانی وسعت می‌یابد. طبق نقشه مسئولین خوجگی جنگل ناحیه ونج باید امسال بیش از 70 گکتار جنگلزار برقرار و نیال‌هایی که از جانب اگنتی خوجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به مقدار بیش از 15 تن دسترس گردیدن شنانیده شوند. با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اگنتی خوجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ناحیه ونج زیاده از 15000 بیخ درختان میوه‌دهنده و آرایشی دسترس کرده شد که آن را در زمین‌های خوجگی جنگل ناحیه ونج ما شناندیم. این چنین در سال 2024 زیاده از 70 گکتار جنگل ما باید برقرار نماییم و 50 گکتار باغ بنیاد نماییم. در این سمت کارها با صورت بلند ادامه دارد. باید گفت که رشد ساحه باغداری در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در حدود ولایت خصوصا ناحیه ونج موقع و مقام شایسته خود را پیدا نموده برای بنیاد باغ‌های نو میوه‌دهنده تدبیرهای لازمی اندیشیده شده است. اهل زحمت ناحیه ونج در پیروی به دستور و سپارش‌های سرور دولت در سمت استفاده عاقلانه هر وجب زمین و گرفتن حاصل دلخواه و همزمان بنیاد باغ‌های میوه‌دهنده توجه مخصوص روانه نموده در عمل شوی آن از امکانیت‌های موجوده ثمرناک استفاده می‌نمایند. дар гармхонаҳои ноҳияи рашт аллакай ҷамъоварӣ маҳсулоти барвақтӣ оғоз гардид. бо ворид шудани маҳсулоти хушсифат таъминоти бозорҳои дохилӣ боз ҳам беҳтар хоҳад шуд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. соли сеюм аст ки дар деҳаи қуллои ноҳияи рашт гармхона амал карда истодааст. ин гармхона дар доираи ҳамкориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо шарикони рушд бунёд шуда масоҳати он 180 метри мураббаъро ташкил медиҳад. аҳли заҳмати гармхона асосан ба парвариши помидор машғул буда соли гузашта ҳосили фаровони маҳсулот истеҳсол карданд. истифодаи оқилонаи замин ба ҷо овардани қоидаҳои агротехникӣ ва додани ғизои иловагӣ боиси он шуд ки деҳқонон нисбат ба соли гузашта барвақттар ба ҷамъоварии ҳосили помидор шурӯъ кунанд. то ҳамин давра хоҷагидорон аз ин гармхона зиёда аз 650 килограмм помидори хушсифат истеҳсол карда ба бозор бароварданд. солҳои охир шумораи гармхонаҳо дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи рашт дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд афзуда истодааст то бадин васила бозорҳои маҳаллӣ бо сабзавоту дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ дар тамоми фасли сол таъмин карда шавад. зеро бештари маҳсулот асосан аз дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ ворид карда мешавад ки он хароҷоти зиёдеро талаб мекунад. ин аст ки бунёди гармхонаҳо барои зиёд шудани истеҳсоли маҳсулоти хушсифат таъмини бозорҳои маҳаллӣ бо сабзавоти тару тоза ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ мусоидат мекунад. айни замон дар ноҳияи рашт 61 адад гармхонаҳо фаъолият доранд ки аз ин 24 таи онҳо доим амалкунанда мебошад ва дар масофаи 0,48
гектарро дар бар мегиранд. ҳозир дар ҳудуди ноҳия аллакай аз гармхонаҳо анамон сабзавотҳо аз қабили помидор, бодринг, гашнич, пиёз, укроп аллакай истеҳсол карда ба бозор бароварда истоданд. Ин бори аввал аст дар минтақа аз ҷумла дар ноҳияи Рашт анамин тариқи қубур истифода бурдани ин нави гармхона ки аллакай мо ҳозир дар ин қулфинай парвариш кардем рӯзҳои наздик ба ҳосил сар мекунанд. Дар ду гармхонаи дигар мо аллакай парвариши гулҳои маҳаллиро ба роҳ мондем ки рӯзҳои наздик барои ба истеҳсолот баровардан тайёр мешаванд. Ва дар як гармхона аз тухм картошка парвариш карда шудааст. Ин ҳам бори аввал аст барои таҷриба нишон додан ки чӣ хел дар гармхона картошка парваришаш чӣ гуна мешавад. шуғли сокини деҳаи шули ноҳияи Рашт Иброҳим Боронов асосан боғдорӣ буда дар парвариш ва нигоҳубини маҳсулоти кишоварзӣ таҷрибаи бой дорад. зеро чанд сол боз дар гармхонааш сабзавоту помидор ва дигар намуди маҳсулотро истеҳсол мекунад. ин аст ки соли ҷорӣ бо дастгирии шарикони рушд дар шафати он боз як гармхонаи замонавӣ бунёд карданд то бадин васила таъмини бозорҳои маҳаллӣ бо маҳсулоти хусифати кишоварзӣ боз ҳам хубтару беҳтар гардад. мақсади мо ҳамин аст ки то ҳамин даврара ҳамин қулфинай клубник дар заминҳои кушод парвариш карда мешуд. дар минтақа то барои технологияи инноватсионӣ қубур дар ин гармхона парвариш кардагӣ нашуда. мо ин технология инноватсиона бо он мақсад кардем ки кане бинем ки ҳамин чӣ натиҷа метиҳад. барое ки касалӣ ва ҳашаротҳои зараррасони қулфина дар саҳро бисёранд. мисол вая дар мевае ҳаста ки ина шуштаву хӯрданаш бисёр мушкил аст. вақте шуштиш сифаташ паст мешавад. вақте ки мо дар ин гармхона парвариш карда мешавад и аз тамоми офатҳо нигоҳ дошта мешавад. гарду чангу ягон чизи микроб ягон чизи ғайҷӣ дар ин дигар вуҷуд надорад. барое ки дар худи ҳаво дар овезон шидагӣ вай мешавад. меваи вай тоза ҳастад. мо то ҳозир ягон маҳсулот нагирифтем. ин нав ҳамин моҳи ноябри соли 2023 сохтмонаш сар шид. ин ҳамин ба қарибӣ ба анҷом расид. мо нав ҳамин 2-3 рӯзид ҳамин кӯчаки қулфина овардем гузарондем. хакн нигоҳ дорем ки ягон натиҷаи хуб ба даст биёрем. соли ҷорӣ дар ҳудуди дигар ҷамъиятҳои деҳот низ гармхонаҳои замонавӣ бунёд шуда истодааст. аллакай дар 3 гармхона корҳои сохтмону василгарӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта ба истифода додани иншоот шароит фароҳам меорад то даҳҳо нафар соҳиби ҷойи корӣ шаванд. аз ҳама муҳим бунёди гармхонаҳо дар шароити кӯҳистон барои зиёд шудани истеҳсоли маҳсулоти хушсифат ва таъмини бозорҳои маҳаллӣ бо сабзавоти тару тоза ва ҷойҳои нави корӣ мусоидат мекунанд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. соли 2024 дар тоҷикистон ба ифтихори 30-солагии қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид. дар ин замина барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон тадбирҳои зиёде амалӣ мегардад. яке аз чунин иқдомҳо дар ин самт ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар муассисаҳои таълимӣ мебошад. гузориши навбатӣ дар ин хусус. дар раванди бунёди ҷомеаи пешрафта ва адолатпарвару ҳуқуқбунёд маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон нақши беандоза муҳим дорад. ин нукта зимни баргузории конфронси илмии амалии ҷумҳуриявӣ ки ба ифтихори эълон шудани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ дар коллеҷи техникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ доир шуд зикр гардид. ҳадафи ҳамоиш баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, эҳсоси ватандӯстии ҷавонон, тарбияи насли наврас дар роҳияи худшиносӣ, ифтихори миллӣ ва гиромидошти арзишҳои миллию давлатӣ арзёбӣ гардид. таъкид шуд ки айни замон дар тоҷикистон барномаи сеюми таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2030 татбиқ мегардад. дар чорабинии маърифати ҳуқуқшиносон бо маърузаҳо дар мавзӯи масоили ташаккули маърифати ҳуқуқӣ дар илми ҳуқуқшиносӣ, роҳҳои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон кафили ҳимояи манфиатҳои миллӣ дар замони муосир ва нақши ҳуқуқҳои инсон дар ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ баромад намуданд. тарбияи кӯдак дар оила, ҷомеа ва муҳит аст. мо агар аз оила оғоз кунем,
از اویلا آغاز کردیم. وقتی که والدین توجهش به همه چیز زیادتر کرده شد، وقتی که والدین با فرزند خود اهمیت داد و خود نیز معرفت حقوقیش رو بلند برداشت، شعورناکی معرفت حقوقی تربیت کننده اگر زیاد باشد، ما میتوانیم که همون طفل مثلا همون جوان دانشجو است همون مدنیت حقوقی رو برداریم، مدنیت حقوقی رو با همون شورای حقوقی که وابسته به هر یک سمت روانه کرده شده است آموزانیم. بعدم تشکیل نمودن میزهای مداور، کنفرانسی‌ها، سمینارها، کارهای فهماندهی. این کارهای فهماندهی که ما گفتیم در محیط ساحه معارف همه قطع اهالی که ما باید کار کنیم و انا همین کارهای فهماندهی که میشود با راههای گوناگون، با متد و اصولهایی که به همه شهروندان خاص است، متخصصان ورزیده ساحه را همکاری کنیم تا اینکه جوانان با متدهای هوسمند کنیم، متدهای صحبت، با متدهای جلب کننده که آنها درک کنند سخن درباره چی میرود، معرفت حقوقی چی است، این چی لازم است و در حیات روزمره با آنها چی منفعت میبرد. اگر ما این چیز را فهمیده توانیم، من باوری کامل دارم که تمام شهروندان قشر جامعه درک میکنند که شعور حقوقی و مدنیت حقوقی باید حتما در ما باشد. تجسمگری هر یک شخصی که آنها در جمعیت سهمگذار هستند، من باوری کامل دارم آن شخصیتانی که شعور حقوقی و مدنیت حقوقی دارند. سال معرفت حقوقی اعلان گردیدن سال 2024 تدبیری مهم و سریوقتی در راه بنیاد جامعه متمدن، تربیت انسانی کامل و اعمار دولت آباد و معاصر ملی می باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان زمینه اعمار دولت مستقل ملی و پیشروی تمام ساحه‌های حیات مردم کشور را فراهم آورده، دستاورد مهمترین برای دولت و ملت تاجیک محسوب می یابد. کنستیتوسیای تاجیکستان انسان حقوق و آزادی‌های او را ارزش عالی اعلان نموده کفالت می‌دهد که حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند از جانب دولت اعتراف، رعایت و حفظ گردد. یکی از خصوصیت‌های خاص دولت حقوق بنیاد موجودیت سطح بلند معرفت حقوقی شهروندان به حساب می‌رود. هنگامی که سطح معرفت حقوقی در جامعه بلند است، نفوذ دولت نیز رشد می‌یابد. برای بلند بودن نفوذ دولت دانستن و رعایت سطح معرفت حقوقی بسیار هم ضرور است. سطح بلند معرفت حقوقی شرایط فراهم می‌آورد که شهروندان از حقوق‌های خود استفاده برند، مسئولیت داشته باشند و با امکانیت‌های برابر از جمله امکانیت‌های حقوقی توسط ولایت قانون دسترسی داشته باشند که جهت دستیابی جمهوری تاجیکستان به هدف‌های عالی وارد شدن به قطار دولت‌های پیشرفته جهان مساعدت نماید. соли 2024 бо мақсади дар сатҳи баланд баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат ва ҳавасмандгардонии ғолибон дар маҷмӯъ 4 миллиону 85 ҳазор сомонӣ муқаррар гардидааст. ин ҳавасмандгардонӣ шавқу завқи тамоми қишри ҷомеа бахусус ҷавононро барои иштирок дар озмуни мазкур зиёд менамояд. озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат аллакай оғоз гардида имрӯзҳо дар муассисаҳои олӣ ва касби мамлакат идома дорад. идомаи мавзӯъ дар таҳияи хабар نگرانی ما. در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد آسمی دور دانشگاهی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت برگزار گردید. در آزمون محققان جوان، اسپیرانتان و دانشجویان دانشگاه اشتراک کرده اختراعات، نوآوری و دیگر دستاوردهای تکنیکی و مهندسی خود را معرفی نمودند. مورد ذکر است که آزمون جمهوری علم فروغ معرفت از روی 7 نامیناسیا متماتیکا، فیزیکا، استرونومیا، شیمیا، بیولوژیا، گئوگرافیا، تکنولوژی اطلاعاتی، اختراعکاری و نوآوری برگزار می‌گردد. مقصد برگزار کردن آزمون این جهت رشد تفکر تکنیکی دانشجویان اسپیرانتان و ماگیسترانتان و همچنین دریافت چهره‌های علاقمند که ذوق بلندی اختراعکاری داشتن است و امروز طوری که قید کرده گذاشتیم از روی نامیناسیای تکنولوژی اینفورماسیونی در دانشگاه آزمون برگزار کرده می شود. 6 نفر بهترین، 1 نفر برای جای یکم، 2 نفر برای جای دوم و 3 نفر برای جای سوم انتخاب کرده می شوند و به دور نهایی آزمون مذکور انتقال داده می شوند. چنین آزمون‌ها ما می‌دانیم که سال‌های پیشین نیز گذشته بود و باعث افتخار است که سال گذشته از بین دانشجویان دانشگاه تکنیکی تاجیکستان 3 نفر سزاوار جای‌های نمونه‌ای گشتند، 2 نفر جای دوم، 1 نفر جای سوم و ما باور داریم که این سال نیز از بین دانشجویان ما که همگی حاضر 87 نفر دانشجو در این آزمون اشتراک دارند، باور داریم باز در این سال نیز جای‌های نمونه‌ای را اشغال کردنشان ممکن است.
давоми солҳои баргузории озмун завқи муҳассилини муассисаҳои таълимӣ ва пажӯҳишгарону муҳаққиқон ва ихтироъкоронро ба омӯзиши фанҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ бедор намуда барои ихтироъкориву навоварӣ заминаи мусоид фароҳам овард. далели ин гуфтаҳо иштироки фаъолона ва густурдаи хонандагону донишҷӯён ва муҳаққиқон аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ мебошад. маврид ба ёдоварест ки озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат соли сеюм аст ки таҳти сарпарастии асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мамлакат доир мегардад. таъкид гардид ки дар замони ҷаҳонишавӣ ва рушди илму техника наврасону ҷавонон бояд ҳамқадами замон бошанд ва огаҳ будан аз донишҳои муосири техникӣ тақозои асри нав ва шарти муҳими пешрафти ҷомеаи кунунӣ маҳсуб мешавад. 1 январи соли 2024 амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баргузор кардани озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат дар соли 2024 ба тасвиб расид. мувофиқи амри мазкур академияи миллии илмҳои тоҷикистон, вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг, саноат ва технологияҳои нав, рушди иқтисод ва савдо, кишоварзӣ, кумитаҳои телевизион ва радио, кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оила, саридораи геология назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур бояд чораҳои зарурӣ андешанд. натиҷа ин аст ки имрӯзҳо дар муассисаҳои таълимӣ даври аввали озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат идома дорад. хонандагон дар номинатсияҳои математика, физика, химия, биология, география, технологияҳои иттилоотӣ иштирок намуда барои сазовор гаштани ҷойҳои намоён адабиёти илмӣ мувофиқ ба номинатсияи интихоб кардаашонро мутолиа доранд. طول چند سال اخیر در کشور عزیزمان تاجیکستان آزمون‌های جمهوریوی گذرانده شده است، از جمله آزمون علم فروغی معرفت. آزمون مذکور تحت سرپرستی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان گذرانده شده است و برای رشد فن‌های دقیق، آموزش فن‌های طبیعت شناسی و اختراع‌کاری و نوآوری گذرانده شده است. گشوده شوی راهی هست که می توانند راه‌های آموزش فن‌های دقیق، راه‌های طبیعت شناسی و اختراع‌کاری و نوآوری را دسترس نمایند. امروز در مؤسسه ما آزمون علم فروغی معرفت گذاشته ایستاده است. خوانندگان خیلی زیادی نیز با خواهش خود اشتراک کرده ایستادند. این معنای آن را دارد که آموزش فن‌های دقیق خیلی پیشرفته است و ما نیز کوشش میکنیم که همچون پیروان پیشوای معظم ملت نسل نورس را بر روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی تربیت نماییم. آموزش علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در رشد تفکری منطقی نسل نورس، استواری حسی عقلانی و ایجادی، ذهنی قوی، بیدارگردی قابلیت آموزش و وسیع شدن جهانبینی علمی و رشد استواری اقتصادی رقمی اساس می‌گذارد. برگزاری آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت برای رشد منبعده مملکت اقدام بزرگ میباشد، چون که به آموزش علم معاصر ساحه‌های حیاتاً مهم جامعه را ترقی دادن غیر امکان میباشد. در سال گذشته من در آزمون زیدگردیده اشتراک کرده در دور شهری سزاوار جای دوم گشتم. این سال میخواهم در این آزمون اشتراک کرده در دور جمهوری نیز صاحب جو گردم. سالهایی که با ما در وقت آزمون داده شد نسبتا مشکل‌تر میباشند و برای همین سعی کوشش میکنیم که برای دیگر دورها تغییری را جدیده در دور آینده جا گیریم. آزمون جمهوری علم فروغ معرفت یک امکان بزرگ است برای خوانندگانی که می‌خواهند خود را در نام‌نامه‌های گوناگون فن‌های ریاضی، طبیعت‌شناسی بسنجند. این اقدام نجیب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشد که با تشبث آن کس بسیاری از خوانندگان و دانشجویان می‌توانند که خود را در رویه‌های گوناگون بسنجند و موفق گردند. ҷиҳати ба омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон муайян омадани инфраструктураи зарурӣ дар тамоми муассисаҳои таълимӣ лозим мебошад, чунки дар аз худ намудани илм воситаҳои айёният нақши асосиро иҷро менамояд. дар баробар ин бояд нақшаву барномаҳои таълимӣ ба меъёрҳои ҷаҳонии таҳсилот мутобиқ карда шавад. дар ин сурат кадрҳои баландихтисосӣ ба бозори дохиливу ҷаҳонии меҳнат ҷавобгоро тарбия намудан мумкин аст. در شرایط رشد بی‌سابقه علم و تکنولوژی معاصر و بازار مهنت متخصصان راه می‌یابند که دارای تفکری بلند تکنیکی میباشند. این امکانیت را در جمهوری تاجیکستان برای جوانان و محققان و عالمان جوان آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت به میان می‌آورد. آزمون مذکور اهمیت کلان معنوی داشته شوق و هوس دانشجویان، آموزگاران و عالمان جوان را به آموزش فن‌های طبیعت‌شناسی، دقیق ریاضی، اختراعات و نوآوری بیدار نموده میدان فراخ رقابت ذهنی را به وجود آورده است. سال اول است که در آزمون جمهوری
جامعه علم فروغ معرفت اشتراک می‌نمایم و ما کوشش میکنیم که همه اون قابلیت های علمی و استحصالی که داریم برای پیشرفت جمهوری تاجیکستان، برای بلند برداشتن اقتصادیات مملکت سهم خود را گذاریم. در مراسم آغاز دور دانشگاهی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در دانشگاه ملی تاجیکستان تاکید کرده شد که سال چهارم است تحت سرپرستی به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مملکت آزمون مذکور گذرانده می شود. دور اولی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در دانشگاه ملی برگزار گردیده شده است که تا این دور در سطح فاکولته بین دانشجویان و استادان و اسپیرانتان و دکترانتان و ماجسترانتان بین 670 نفر برگزار گردید که از این شماره 105 نفر آنها به دور اول یعنی دور یکم این آزمون را خط گرفتند. در 3 سال سپری شده آزمون مذکور دسته آزمونی دانشگاه ملی تاجیکستان در این آزمون تا دور جمهوری اشتراک فعال داشت و در 7 نامیناسیون آزمون شرکت ورزیده با گرفتن 30 جای افتخاری جایهای یکم، دوم و سوم مشرف گردیده است. اطمینان کامل داریم که این سال هم دسته آزمونی دانشگاه ملی تا دورهای بالایی یعنی دورهای جمهوری اشتراک فعال می‌دهد و سزاوار جایهای نظررس می‌گردد. طبق نظامنامه آزمون از روی 7 نامیناسیا ماتماتیکا، فیزیکا و استرونومیا، خیمیا، بیولوژیا، گئوگرافیا، تکنولوژی اطلاعاتی، اختراعکاری و نوآوری برگزار کرده می‌شود. در آزمون اشتراکچیان دانش‌های نظریوی حل مسائل‌های ماتماتیکا، فیزیکا، خیمیا و اختراعات و نوآوری خود را نشان داده از جانب حکمان بهای واقعی را صاحب می‌گردند. سال سوم است که در این آزمون جمهوری علم فروغ معرفت اشتراک میکنم. امسال از روی نامیناسیون اختراعکاری میخواهم هنر خود را سنجم. پیش از همه میnnتداری خود را به جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسانم. آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در پرتو 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای سالهای 2020-2040 برگزار می شود. تشکیل و برگزاری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت توجه جوانان را به آموزش علم‌های ریاضی دقیق و طبیعی جلب نموده و برای دریافت و تربیت متخصصان بلند اختصاصی مهندسی و تکنیکی زمینه واقعی می‌گذارد. پیشرفت علم و تکنیک در جهان امروز فراگیر تمامی ساحه‌ها گردیده است. البته این حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را بی‌طرف نگذاشته برگزار نمودن آزمون جمهوری علم فروغ معرفت را راه اندازی نمودند. وابسته به این همساله از حساب مبلغ‌های فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مبلغ‌های معین جهتی در سطح بلند برگزار نمودن آزمون مذکور جدا کرده می‌شود. در این اساس امروزها در مؤسسه‌های تعلیمی دور اول آزمون جمهوری علم فروغ معرفت ادامه دارد. از جمله 13 اپریل سال 2024 در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه اینوواسیونی دوشنبه نزد دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان دور اول آزمون مذکور برگزار گردید. خوانندگان با لیاقت مؤسسه تعلیمی در نامیناسی‌های اختراعکاری، ماتماتیکا، فیزیکا، خیمیا، بیولوژیا، گئوگرافیا، تکنولوژی اطلاعاتی اشتراک نموده برای سزاوار گشتن جایهای نمایان دانش و مهارت خود را نشان دادند. امسال اشتراکچیان زیاد هستند چون که فهمیدن که 20 ساله آموزش فن‌های دقیق طبیعی و ریاضی یکی از طلبات‌های اساسیش همین نتیجه در همین آزمون علم فروغ معرفت است. توجه خوانندگان زیاد شده است. اشتراکچیان از همین حدود مؤسسه ما درخواست میکنن. از روی درخواست و از روی عرضه هاشون من میدونم که مثلا شماره زیاد هست. داوران از شعبه های معارف، سرریاست معارف شهر دوشنبه و داخل لیسه آموزگارای فن‌های دقیقی با تجربه هستند که این دور اساس میشود برای خواننده را تا دور جمهوری بردند. آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در رشد تفکر منطقی نسل نورس، استواری حس عقلانی و ایجادی، ذهن قوی، بیدارگردی قابلیت آموزش، وسیع نمودن جهانبینی علمی و رشد استوار اقتصاد رقمی اساس می‌گذارد. برگزاری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت برای رشد منبعده مملکت اقدام بزرگ میباشد، چون که به آموزش علم معاصر ساحه‌های حیاتاً مهم جامعه را ترقی دادن غیر امکان میباشد. جهتی با آموزش علم‌های ریاضی و دقیق و طبیعی جلب کردن نورسان و جوانان، عالمان و محققان و استادان و آموزگاران مهیا نمودن انفراساختور ضروری در تمام مؤسسه‌های تعلیمی لازم میباشد، چون که در از خود نمودن علم واسطه‌های عیونت نقش اساسی را اجرا مینماید.
дар баробар ин бояд нақшаву барномаҳои таълимӣ ба меъёрҳои ҷаҳонии таҳсилот мутобиқ карда шавад. дар ин сурат кадрҳои баландихтисоси ба бозори дохиливу ҷаҳонии меҳнат ҷавобгӯро тарбия намудан мумкин аст. дар даври аввали озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат иштирок намуда истодаам ва умедворам ки ҷои сазоворро ишғол мекунам. рангҳои табиӣ ки аз афшураҳои меваву сабзавотҳо истифода бурда мешавад тару тоза ҳастанд пешниҳод намудам. масалан анор ки ранги сурхро медиҳад лаблабу ё ин ки кабутӣ усма ранги сабзро медиҳад ё ин ки сабзӣ ки ранги зардро ба мо медиҳад пешниҳод кардам ва расмҳои худро низ кашида истодаам. аз хурдсолӣ расмкаширо дӯст медоштам ва то ҳол мехоҳам ҳунарҳои мардумиамонро пеш барам. дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар номинатсияи биология иштирок дорам. мехоҳам ки ҷои сазоворро ишғол намоям ва ба даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат равам. барои тайёрӣ ман китобҳои аз синфи 5 то синфи 11-ро хондаам ва барои ин китоби дарсӣ ботаника, зоология, анатомияро хондаам. боз китоби интеллектро ҳам хондаам. дар мавзӯъҳои решаву баргу мева, бактерия, ушнаҳо, боз дар оилаҳои рустаниҳо, дар бораи типҳои ҳайвонот, дар бораи узвҳои одам маълумот дорам. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат мувофиқи низомнома талаботҳои худро дорад. аз ин рӯ ҳангоми гузарондани озмун омӯзгорону иштироккунандагон кӯшиш карданд ки тамоми қоидаҳои муқаррар гардидаро мукаммал риоя намоянд. саволгузорӣ аз рӯи адабиёти илмию таълимии тавсеяшуда ба роҳ монда шуд. дар шаҳрҳои турсунзода ва ҳиссор даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. дар озмун хонандагони муассисаҳои таълимӣ, коллеҷу литсейҳо ва намояндагони дигар қишрҳои ҷомеа бо завқи баланд иштирок намуданд. гузориши Фаридуни Субҳон ва Садриддин Иброҳим. даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳри турсунзода бо иштироки довталабони зиёд дар номинатсияҳои гуногун баргузор гардид. озмун бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ ва сарояндагӣ, тасвирӣ ва дизайн, баланд бардоштани маҳорати касбӣ ва зебоишиносӣ, тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ, муаррифии фарҳанги волои миллати тоҷик, эҳтиром ва арҷгузорӣ ба суннатҳои неки аҷдодӣ, сатҳи касбии асарҳои нави мусиқӣ, офарандагӣ, интихоби намунаҳои беҳтарини оҳангу суруд, коллексияҳо ва асарҳои рассомӣ ки фарҳанги гузашта ва имрӯзаи миллати тоҷикро таҷассум менамоянд гузаронида шуд. ин тадбир барои бедор кардани завқи насли наврас ва умуман қишрҳои мухталифи ҷомеа нисбат ба фарҳанги пурғановати миллати тоҷик ва рушди ин соҳа заминаи мусоид фароҳам меорад. аз 83 нафар довталаб дар шаҳри турсунзода 35 нафарашон ба даври минбаъда рохат гирифта барои идомаи рақобат омодагӣ мебинанд. хонандагони муассисаҳои таълимӣ, коллеҷу литсейҳо ва кормандони соҳоти гуногуни шаҳри ҳисор низ дар даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман бо шавқу завқи баланд иштирок намуда маҳорати касбии худро мавриди санҷиш қарор доданд. тибқи иттилоъ соли гузашта дар даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур 4 нафар аз шаҳри ҳисор сазовори ҷойҳои намоён гаштанд ва имсол низ иштирокчиён барои ғолиб омадан омодагии ҷиддӣ дидаанд. бояд гуфт ки дар соли 2024 ба озмун номинатсияи нав оҳангсозӣ бастакорӣ ворид карда шуда интизор меравад ки ба ин восита истеъдодҳои ҷавон дар санъати касбии мусиқии миллӣ рӯи кор меоянд. ҳамзамон ба хотири муаррифии фарҳанги халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ва таҳкими сулҳу дӯстӣ байни миллатҳои гуногун дар баргузории озмуни имсола шаҳрвандони дигар кишварҳо ки дар ҷумҳурии тоҷикистон таҳсил ва кору фаъолият карда истоданду аз суруду мусиқии халқи тоҷик бархурдоранд метавонанд иштирок намоянд. бо дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ғолибони даври ҷумҳуриявӣ ки ба шоҳҷоиза ҷойҳои якум, дуюм ва сеюми озмун шарафёб мегарданд дар баробари мукофоти пулӣ ҳуқуқи иштирок дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалиро пайдо намуда хонандагони синфҳои 9 ва 11 метавонанд ба ихтисосҳои омӯзгории равияи санъати тасвирӣ ва мусиқии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи махсус, миёнаи касбӣ ва олии касбии кишвар ба муҳлати 3 сол без супоридани имтиҳон дар гурӯҳҳои ройгон дохил шаванд.
در مؤسسه دولتی مرکز رشد استعدادهای نزد سرایست معارف شهر دوشنبه گشوده شوی دور شهری آزمون زباندانی جهاندانی برگزار گردید. هدف تشکیل آزمون مذکور ترغیب و تشویق زبان آموزی و هوسمندگردانی نورسان و جوانان است. تفصیلات بیشتر در گزارش قمرالدین حسین زاده. ҳамасола бо мақсади баланд бардоштани сатҳи забондонии хонандагон бо ташаббуси раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар байни муассилини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва литсею гимназияҳои шаҳру ноҳияҳои пойтахти мамлакат озмуни забондони ҷаҳондонӣ баргузор карда мешавад. пас аз натиҷагирии даври муассисавӣ ва ноҳиявӣ оғози даври шаҳрии озмуни мазкур ки даври ҷанбастӣ дониста мешавад дар муассисаи давлатии маркази рушди истеъдодҳои назди сароёсати маорифи шаҳри душанбе баргузор шуда. غالبان دور گذشته را برای رقابت ذهنی به هم آورد. در ابتدای دور شهری آزمون زباندانی جهاندانی نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه اشتراک و سخنرانی نمودند. در جریان چاره‌بینی گشوده شوی دور شهری آزمون بار دیگر هیئت حکمان برای سنجش و نظارت از رفت آزمون انتخاب شدند معرفی گردیدند. همچنین وابسته به مقصد و هدف اساسی آزمون که تقویت جلب نورسان و جوانان با آموزش زبان‌های خارجی دانسته می‌شود اظهاری نظر کرده شد. مقصد برگزاری همین آزمون از اون عبارت است که ما باید در طالبان خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ذوق زبان‌آموزی رو بیدار کنیم. از میان آنها کسانی که در این جدا موفق هستند آنها جدا کردیم برای اهل معارف معرفی نماییم و هم زبان‌آموزی رو در میان خوانندگان تشویق نماییم. و همین گونه طالبان کورس‌ها خیلی زیاد هستند در میان خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه شهر دوشنبه. آنها هم در مؤسسه تعلیمی تیپی نو یعنی لیسه گیمنازیا تحصیل میکنند و هم در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی یعنی مکتب‌های عمومی که تا این وقت معمول و طور معمولی تحصیل میکردند و دیده می شود که البته در آموزش زبان خارجی بیشتر در مؤسسه تعلیمی تیپی نو بیشتر به آموزش زبان خارجی دقت می‌دهند و در این جدا جوانان خیلی پیش رفتند و می‌بینیم که متن‌های کامل رو از زبان ترکی به زبان روسی انگلیسی ترجمه می‌کنند برعکس و متن‌های کامل رو هم از یاد می‌دانند و هم با استاد خوب گفتگو می‌نمایند و این چیز باعث می‌گردد که دانشجو می‌باید می‌توانند که در مؤسسه تعلیمی کشورهای خارجی تعلیم گیرند درس آموزند صاحب کسب و هنر گردند و آماده برای خلق ملت خود خدمت کنند. تشکیل برگزاری چنین آزمون‌ها جهت هوسمندی محصلین با آموزش علم‌های معاصر و در برابر آموختن زبان دولتی به طور وسیع به راه ماندن آموزش زبان‌های خارجی و دریافت استعدادهای نو مساعدت می‌نماید. قمرالدین حسین زاده، بهادر استموف برای برنامه اخبار. ҳамасола чун анъана дар моҳи апрел дар мамлакат рӯзи пойтахт таҷлил гардида барои болидагардонидани хотири сокинону меҳмонон чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву фароғатӣ ва варзишиву солимгардонӣ доир мегарданд. дар ҳамин замина дар миёни кӯдакони шаҳри душанбе фестивали варзиши салом оянда роҳандозӣ гардид. шарҳи бештар дар гузориши раҳматшоҳи обид. таи солҳои соҳибистиқлолӣ пойтахти миҳан шаҳри дилрабои душанбе яке аз шаҳрҳои зебои осиёи марказӣ табдил ёфтааст. баҳри болидахотирии сокинони пойтахт ҳар сол дар остонаи таҷлили ин ҷашни пуршукӯҳ чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву фароғатӣ ва варзишу саломатӣ доир мегарданд. ба ҳамин муносибат дар миёни кӯдакони шаҳри душанбе фестивали варзиши салом оянда роҳандозӣ гардид. дар фестивали мазкур кӯдакону наврасон ҷалб гардиданд ки дар ягон клуби федератсияи варзишӣ машқ намекунанд ва дар майдончаҳои варзишӣ ва бозиҳои кӯдаконаи кӯчаву маҳаллаҳо ва шаҳракҳои пойтахт ба варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ ҷалб шуданд. фестивали имсола дар 20 майдончаи варзиши ҳудуди пойтахт баргузор гардида наздики як ҳафта идома мекунад. ман хокира абдураҳмон тури 4 сол аст ки дар майдончаи маҳалли худамон машқ мекунам. ман миннатдории худро барои раиси шаҳр мерасонам ки ба мо ин хел майдони хуб ташкил карданд. наврасони маҳалли мо ҳама хурсанд шуданд ки ин хел фестивалҳои хуб гузаронида мешавад. мо мехоҳем ки бод фестивалҳо бисёртар шавад, мо футболбозии наврас бод бисёртар шавем. дар фестивали салом оянда 200 нафар кӯдакони наврасон аз маҳаллаҳои пойтахт
ҷамъ омада бозиҳои гуногунро бо ҳам анҷом медиҳанд. ما карти ҳамроҳамон ҷуроҳамон дар ин майдонча бозӣ мекардем, вале боз омада машқҳои зӯр-зӯрро ёд гирифта ҳастем. имрӯз ҳама машқҳо ба ҳамон маъқул шуд, вале мо бисёр ба ту бозӣ кардем, вай маъқул шуд ва мо бисёр бо ту бозӣ карданро дӯст медорем. тамоми кӯдакон бо як ҳисси хушҳолӣ ва болидахотирӣ аз фазои сулҳу субот ба бозиҳо машғул шуда хушнуд аз он буданд ки чунин чорабиниҳо баргузор мешаванд. дар замони ҳозир барои кӯдакон ва наврасон тамом имконот ва шароит машғул шудан ба намудҳои варзиш фароҳам оварда шудааст. пас ҳар волидайнро мувофиқи шавқу завқи фарзанди худ аз намудҳои гуногуни варзиш бархурдор мегарданд. фестивал бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри душанбе роҳандозӣ шуда ҳадафи ин чорабинӣ истифодаи самараноки иншоотҳои варзишӣ ва ба варзиш ҷалб намудани кӯдакону наврасони пойтахт мебошад. дар фарҷоми фестивал ба ҳар як кӯдаку наврас ва ғолибон ва ҷоизадорон тӯҳфаҳои таъсискардаи риёсати кор бо мактабҳои пойтахт тақдим гардид. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломат бошед. бинандагони гиромӣ, бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 14 апрели соли 2024 ошно месозем. агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки шабонарӯзи оянда дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. вазъи ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5-10, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона 5-10 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо бориши борон ба қайд гирифта шудааст. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 11-16, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 7-12, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 10-15, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона то 5 дараҷа гарм, рӯзона 9-14 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат ба қайд гирифта шудааст. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 10-15, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. вазъи ҳаво шабона 12-14, рӯзона 21-23 дараҷа гарм мешавад. бинандагони азиз, дар ҳама ҳолат ба шумо тансиҳатию хонаободиро орзу мандем. хайр, саломат бошед.